apa itu? Jangan malam. Tangkil lah kau siapa? Pada siapa tadi? Nanti juga kan? Sa biasa ba. Kaya na kana ngudita mo ni nga kakila tuwang ropos sila. Akikir pa pa. Wala mati lah. Minta nak kibar ban porda par mau kalau kalau acara lah fan malam. Dong dot dong. Mi kasar ba. No, mi kampung ako open ba. Cek kemana ano ba. Lambat ba. Aduh, minta lain nom. Yang najis ponan. Enom. Nyaman siapa jaga boy ba ko. Ya biasa pun kakek jong. Kok di program bapak. Apa jong? Ah. Ya. Iya. Aduh. Kok apa kali na ba? Apa jong? Iya, Pak. Ho. Nggak tahu juga nih, coba kakek. Kakek ongku anda bakal na jong. Iya lah. Nyongok foto na. Ada ya Pak? Puh, macam glowing aja. Apa? Ada Pak? Bibir dia Pak? Puh, nak. Lelong lah muncrat Pak. Apa? Mata sipit Pak. Apa yang hari ini aja? Kurang dek nama Pak. Nyok. Bibir aja cik, lebih dalam merah nah, merah. Oke Pak, tak kira nama manian ande Pak. Iya nak, cocok je nak. Iya. Tang menari iring nangkaku. Duh, udah apa? Ada ya kan kacau ngocak minta ke anak. Siapa lu? Kau tahu jong fotonya? Ya. Hobi kata curiga. Luar dong, kita Marlena. Oh. Beluk telok. Tahu ke? Hari ini. Biratin ke? Ya, tak kira nama kira. Adin deh jong. Sini. Bibir aja merah apa jong? Enggak rencen nak. Ah, Masya Allah. Jadi nak jong ya beranda malam lah. Engkau kerja dong ah. Tengah kapan-kapan kemudian nak kau kerja tahu kak sebini aja. Iya. Lulu nama kita paling intern buru tedung apringsang. Yang jangan kerja kesedet tengero dung tedung. Tiada kau tedung ah. Goreng apa? Yaladin kopi desdin taban intern paling anjuang. Iya. Kau kan telepon dari keturun tuh. Kalau yang kopi patah dek dikit.